Solo tu spoiere Filippi. Hallelujah. Tatu whaitawina mani whau mua whau pas fumatas. Hallelujah. Waitau leo tele. Leo ni a fionga fau, a fionga o. Tatu waitau pēr iai. Waitau. O Paulo ma Timoteo, o au na Yesu Keriso ile au pa ia umalava o ia Keriso Yesu. O oi Filipi, atoa ma epikopo ma ti akono. Ia iate o tou le alofa tu noa, male manuia mai le atua lo tātou tama. Atoa ma le alii o Yesu Keriso. O te whawhitai atu I lo uatua I o umanatu uma I ate o tou. E lea unoa la uwhatonga male fia fia. Ia u te talo uma mo o tou umalava. Ona o lo tou mafuta whatasi lali tala lelei. Talu mai le urua yaso. Ua o mai I le aso nei. Ua o mauti noa le nei lava mea. O ia na a mataina le ngā luenga le lei tutonu I ate o tou. E wha ato atoa ina I lava e ia e o atu lava I le aso Yesu Keriso. Ua te tau ona o manatu wha apea I ate o tou uma. A wā ua te wina o tou I lo uloto, ina ua tātou a wai whatasi māu I lea lofa tu noa. A o no tia u ma o tua tu e wha maonia le tala li lei. A wā sila fia e le atua. Wa o matua nau I ate o tou malava I lea lofa nau tai o Yesu Keriso. O lau te talo fo I le nei. Ia wha tupu te leina pea lava lo o tou walofa. Male I loa le lei. A toa male wha uta uma. Ina ia masino I ate o tou mea winga ese. Ona avea I leo o tou maefa maoni. Malele matau lea ngaina pe o I le aso o Keriso. Ia tutumu o tou ifua o lea miotonu mai a Yesu Keriso. Ina ia vi ia ai mawha ne ina ai lea tua. Hallelujah. I thank my God in all my remembrance of you. Always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until now. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. It is right for me to feel this way about you all, because I hold you in my heart. For you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be sure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Praise the Lord. Avisi pati mole fionga le tua. Now, Oa mawai atule vai yasona. Tatou ngā lulu e whatasi ei ma le South Seas Ministry.
Le vai aso sa tapena mai le fai ungo me ma le masina ato iuni e o mai lava iulu yaso le masina rei se ia tau nuu mai lava le au malanga no mai. Ua longo atu le tala i le atunu ato o fua le lei o lea ngā luenga fai fatasi. Sunga le vai fiau ia no fua inga le tise malona fa le tua mari ma le au o ngā luenga fafo mai na malanga mai. Ma le tato vaenga na fato nu. Now, tato fale. O le taula inga o le fe au le tai au le nei o nei le o sia fionga fau ia te o tau le fionga le. O le wha manuia i lo loto. O le wha fitai. Ma le wha malo si au a tili o lo loto. Ia wha pēnā fo i le wha longo mai le uso le tino o keriso. Dato ngā luenga whai vatas. Mai se foi o le aingo o le atua. I lalo le lima sovereigni ma le lima taitai o le atua. Tu sai malana te le lei. Hau, o le tusi o Filipi o le tusi whawhitai. O le tusi wha malo. O le tusi wha malosi, o le tusi ao ao. O le tusi wha tonu. O le tusi o le anganga o le sotanga mawhana whana. O le tusi o le anganga whatama i le whanau wha le anganga. O le tusi o le anganga o le oli oli i le li. O umana o tusia le tusi o launga wha ekipostori le tusi leo Filipi atoa. Ua tauli maina e le tele o le nisi whai launga. O le tino ke riso le tusi. Ai o le tae ale nei. O te manao ai tātou te whawhitea ia le vahenga lea na tātou whai to win. I le tūlanga o le wheao ma moli mai i le talanoanga le whai i. I le mawhitanga Paulo ma Filipi. So this is from a different angle. O le whawaele o le tātou au tū i le tae au le nei o le whaulu taleina o le mawhitanga e la le tala le lei. I'm going to entitle this message The Fellowship in the Gospel. Now, le tātou wa aile iai, le whaenga o tātou whaitawina, whalongo le lei mai, o le ale whaau o lo mamoli mai ai mo tātou. O le ale whamatalanga o lea mawhutanga, o ai e au fia ai. O le alo na a fia ina i o tangata i lea mawhutanga. O le ase mōli mau i ai a tangata i lea mawhutanga. O ani fua wa aia e te tau o na fua mai ai lea mawhutanga. O ani mana onga mani la sanga e te tau o na ausia e le mawhutanga lea. O le ale wha moe moe o whi au o le mawhutanga lea malona taula inga. Au au. Pangalele la tatou ai ai. Tatou mafau fau i le talanoanga lea ma le tusi mai a Paulo. I le kalesia lea. Ma le sotanga mawhana whana lea. Ma mea lo whalia mai. Ma le loto le apostolo. Ma le tatalo le apostolo. And we're going to see how that encourages us. Now, lo matua tua whawhitai o lo e whetala i pēr. E ala I lau a fionga. O mana whai a mātou whiau mani o ranga I a te oe mātou te whia whalongo.
Ona te tapena I mātou lea tua o whaasanga atu I se wha moe moe. E te tapena fo I mātou pe a mai a le wha moe moe a wai le nofo le li o le lauranga. Wa o mai lau tuspa ia whapea o na mātou iloa manu malo I le tauino se taua ia mātou loa fo I o na manu malo pe a mawai le taua. Ia mātou loa o na ngā lulue mātia e manu malo. Whape nā fo na mātou no nofo mwhawhitei a manu malo oi. Lo mātou atua. So te talo ia te oe whetalai mai. A o mai te talo mātou mawhau mo loto mo le whalongo. Ia whawhitea o tangata. Ia langona ia tangata uma le whawhitea o lo rātou wola au auna ia te oe. Ia whamalo si ai le mātou wholaunga. Ma le mātou wola mo au whi au lo mātou atua. So ngalua mai lo nganga pa ia I le nei tai au. Ue le au tino ke risolo o mātou wholau whatas. Whatanga lo upu e whaima whamarianga I loto o tangata. Let your word be a blessing to the body of Christ. To those who will labor for the cause of the gospel. Let be a blessing and an encouragement to them. So whau mai le valeo le mea whainga luenga I le tamai o oelo mātou atua. Molovi inga le nei tae au sua fo Yesu. Amen. Toi ave sau pati pati whaaleo tele lau. Pati pati ina ia ala I mata I le pati pati olu. Ia awane e moe mai o leo te launga. Praise the Lord. Tusi lalo. First point of my message. Ole mafutanga ole tala le lei. Ole mafutanga ila tala le lei. Ole mafutanga ole aupa ia uma lava. As my first point. The fellowship in the gospel is a fellowship of all the saints. I seisi whaupunga o le mafutanga o le aulotu. O le mafutanga o le aulotu. The fellowship is a local church in Philippi. O le mafutanga le aulotu, o le tala lei, o le aulotu o tātou, o le tātou fale, o le aulotu Filipi, o le aulotu Sa Macau, o le aulotu I Hawaii, o le aulotu I Amerika, o le aulotu I New Zealand, every local church must be a fellowship in the gospel. Hallelujah. Yes, the message, yes, the point. O le te au le man mele tau te fai tau yei, ma faata mai yei, au tala noa Paulo le kale si e Filipi, here's the message. O lai tu mai yei ia te tātou. Fai upu mai lua mua, man fai upu e lua. I le au pa ia umalava, o ia ke riso Yesu o lo I Filipi. Not the phrase, to all the saints in Christ. Those who are in Christ in Philippi. To all the saints. Le au pa ia uma. O ia ke riso. Tangata uma. Ua whaola ino lato wanganga. Tangata matutua. E o ai tangata talavou. E pikopo mati akono. Seisi whao punga leo po e pikopo lo ta noa nga I tai tai. O leo pro wha mga inga tu sala mali pesu mali. Elders. Tangata uma. Tala noa wha loto I fale le tatou fale. Alu wakua ia ke au ko I inga mola. Maua mama to ina mola to fore tua. Ti akono. O tatou uma lava tangata uma talavoa o ngā susa o ngā whataitai. Everyone is included in this fellowship. Le tau o lea. La ngai te tau na whaile au lotu o le mafutanga. O le tala le lei. So le winga o le tala o le mafutanga e o fatas. E tutu fatas.
e no nofo whātasi, e alalanga whātasi. Aleluia. O le mafutanga lea. So se au lotu lama. Keusiano i Samo nei. E le ai se mea tau o se keusiano alu nao ia. E le ai se mea tau o se tangata pa ia o le ali e alu nao ia. Ma fai mea nao ia. Whalongo mai. O le mafuanga lea e tau ai. Tau ai. Tau ai e tātou. Le mea lea. La tala noa ma tala tala atili le mea lea. Se loto mafutanga whare mafutanga le loto oi. Aleluia. Sangata uma. Ia ia te au tau le lo fatunoa. Ma le manuia mai le atua lo tātou tamā. Antoa ma le li o Keriso. Tau te langona ile. Ma whana o le loto. Paulo ma le au lotu lea. Le amatanga le tusi. How Paul begins his letters. Allow us to see the closer, the intimacy of the relationship with Paul. How the church was so dear. O le loto le te tonu, o le mafutanga ma le au loto le au pa ia uma tangata uma e mafana fana. O le mafutanga mafana fana mai e matutua e o lava e tatou whanau. Aleluia. O le manuia o le lo fatunoa, u whaolaina le mafutanga i le lo fatunoa. We are saved by grace. A le wingo le tala, ia ia te au tau le lo fatunoa, le wingo le tala, o le mafutanga e ngalue whaauau i le lo fatunoa lea, i le whaingo le mafutanga, ma le tausingo le mafutanga, ma le karua ino le mafutanga. Let the continuation of the power of grace be with you, and the peace of God. Aleluia. Wa uma tule tatu charinga malo. Am whai ina iei se ta ngata o le tātou whale na te lei langona le tāpenanga marangarua ino le mele. Then listen well. O le tele o teime whawhita iai ei o e mawhitau iai o e mawhawhita auli malu i tau. It's not because of the fellowship, but it's because you go along. Ai ona te whai mea tō tasi e te le fia whai mea whatasi. You do your own thing. You mind your own thing. But this is a fellowship of all the saints. All the saints. All the saints. Second point. O le launga. O le mafutanga le tala le lei o le mafutanga na te whaatupua le anganga whawhitai ma le oli o tangata i le atua. O le mafutanga le tala le lei o le mafutanga na te whaatupua le anganga whawhitai ma le oli o i tangata i le atua. The fellowship in the gospel is a fellowship that causes thankfulness and joy in the hearts of other people. God. Fai upa tolu. Fai mai le tala Paulo, o te whawhetai atu i lo atua, i o umanatu uma i a te autou, tala le Apollo e a Filipi. I se isi whaupunga whai mai Paulo, o teimi uma lava o te manatu natua i a te autou Filipi, o lau whawhetai whai pēa lea i lea tua. O lau whawhetai le manatua ina o autou Filipi. Paul says, I thank my God in all my remembrance of you. Hallelujah. Praise the Lord.
Le mafutanga le au lotu le. E mo moli mai ele fe au le ai tātou. Aleluia. Amana tu natu tātou i le tātou mafutanga. E te tau o na whai mau whawhetai i le atua. Lou mawhauwhau, ma lou mana tuaina, o le mafutanga le au paia, lo tātou lava loto i whale, it should. E mom, e te tau o na avea mau whawhetai i le atua. Lo tātou whale mafutanga i le atua. Amen. E longona e tangata le pese whawhetai i le atua. Ai mawhauwhau i mea lo whaia le mafutanga o lau whawhetai i le atua. Yes, o. O mamai le tātou wa eso ngā lulue, ua atu lea uso na tātou o mai. O teimi uma antau te mawhauwhau. O teimi uma e whaiei talo noanga i le team le no mai. O le whawhetai i le atua mo i lātou. It is always a thanksgiving to God for the people that serve. Ina. Na le fisili fo le nei ma le whaaloto tele lea ia te oe, whaalongo mai. Whaamata e whaatupuina se loto fia whawhetai o le atua, o se tangata i le atua, ona oe. Does your life as a saint, o lau langa whatangata pa ia, a ma whau se si ate oe, ma manatu i ate oe, o lana whawhetai, whai pēr lea i le atua. Praise the Lord. Whamai leo Paulo Filipi. Okay, mi uma. My remembrance of you is my thanksgiving to God. Mangaya a. Mangaya. Mangaya le. Le fe au moli mai. Tato fe au. A tutupuai a tato whanau. Ia manatua o teime manatua le tato whale. Ma o tato ngaunga tupulanga. Talo sia i avea o se wheau o le loto whawhetai i le atua. A tō mai foi lai le tātou whale. Whaamata o e whatupuina se loto o te whawhetai ai i le atua moe. Whawhetai i le atua ona oto. So mo le nei la mai aso ma tātou tā penanga sa whai wa longo wa matu tala wa mai tangata la tangata mai ma tangata mamao i o wa le tasi wa le lua e o lava i fia o loto e moli mo ya le au na o atu nei pa fitai mo tatu fali pa fitai le tua mo toto ina mo to fali tua pa fitai le tua mo o to mafutanga wa tatu ngā lulue wha mafutanga o tātou tāpua i wha mafutanga o tātou fia wha mafutanga ma tātou opo wha mafutanga o lea le tala a whai atu i atu au tau i nei mea uma whawhitai i le tua i mea na whai whawhitai i le tua o tau whawhitai o la o tala whawhitai i le tua Moto. Bia na whai. Mea ai na whai. Se tupu na fōa i ta penanga i a whai. Se mea na i tangoa oi lau tanga whaalua i se tupu e whai. Se au nanga na whai. Lau ta vale na alu fua e whai a oe penisidi, malu. O mea na whai le maile e lua. O mea wa umona ngā lulue mafutanga e ngā lue a oe ia. Because o le mafutanga o le talarelei. It's a fellowship of the gospel. And I thank God. Tatou mafau le uso tatou whawhitai le nei ngā luenga le tua. Tatou whawhitai le tua ngā luenga le 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 ministry. O lau whawhitai le tua talun toi whailoai ma le uso i anofo inga. Teime mafau iai, lona o ngāma lona loto mai i le tunu o le whawhitai i le tua for him. Thank God. Remembrance. Te loa fo i le. Whamai le tala le so ina na saul tātou mea len whai. Rev whawhitai. O langa i ale tala whawhitai. Wao nei mea uma nā fua mai oe.
O lau ngā luenga le whai. A fua uma malawa ia mea. Whawhitai tangata. Ona ole ngā. Praise the Lord. E se le tā ua. A tū mai foi lai o tātou whale. Le ngata o tātou loto I whale au loto o tātou loto I whale ainga. O tātou ainga, o le ainga, o le mafutanga o le tala le lei. This is a fellowship of the gospel. O tātou ainga, malangalu e ina o ia mea. E whai ifo lama au ia I lea tua lea tua. Teibi uma o te mana tua ai, mam, matamaiti, malalato ngā luenga, malalato o unanga, o lo o whai, ona o lau tala le lei, o lau whawhitai lea tua ia te oe lea unoa. Their labor. Ia mana tua. Ia mana tua e tātou. O iei se si o whawhitai lea tua, no tātou. Ia mo tātou umala. Ia o tau whalongo I le tala le au malanga no mai. Whawhitai I le tua mo o tau. O le matou malanga o le o nanga sili lea mai o nanga uma o whai I le tuana. O le tala lea. This is the best medical mission we have ever done. Because of you. Awhitai I le tua le o nanga o tau whaia onga o le onga whataitai. Le onga sa ma whatinonga o le mea lea na tu whatasi ei por kalame a tamaiti. Lei si o tātou e lei, ngai oi. Mai Paulo, Filipi, o lo mana tua o tō. Kai mi moke manga ku ngakua I au keo. Wha manua e ma wha whitai lo o loto I le tua. Aleluia! Po polo kwai, so le o Iesi si o wha whikai I le kua o ngā oe. Hallelujah. So malo, mafutanga, whawhitai. Whawhitai le tua. Praise the Lord. Avesi pati mo Yesu. Whamaile tala Paulo, e lea unoa la uwhaatonga ma le fia ia o te tala uma mo o tō umalava. Oli. Le ala lea o le tātou manatu lona lua o le mafutanga o le tala le lei, o le mafutanga na te whaatupua lea nganga whawhitai ma lea nganga oli, o istangata I le atua. Ngata leo mai Paulo I le ngata o la whawhitai o tau Filipi I le atua, a o au tatalo ma o whaatonga I whaia ma o tau, whaia ma le oli I le atua. My prayers and supplications always for you, Philippians, is done with joy. Amen. Praise the Lord. Pray joyfully. Hallelujah. Now, Tolu. O le mafutanga o le tala le lei, o le mafutanga e mafuta o whaatasi. The fellowship of the gospel is a fellowship that joined together for a common cause. It talks about partnership and ministry. Whai upe lima. Olo mana tua o tau Filipi o te whawhitai, ta tala male oli, whai upe lima, ona. O lo o tau ma futa whatasi I la le tala le lei. Praise the Lord. Ole mafutanga lea ole au lotu. O le au lotu le mafutanga le au paia le mafutanga le au tala lei. E le na un tangata le lotu. E le na un tangata na o mai le lotu malu tangata e whaia na ia mea. They work in partnership.
Mafuta whaatasi, whaupunga o lo whai. Now, o se tasi leo upu o le tā ua i le whenga inga whau. O le mafuta whaatasi. O le fellowship. The word fellowship is one of the important word, fruitful word, enriching word in the New Testament. Mafuta whaatasi. I le whenga inga whau, o le upu e leni o lo whaonga ina, longo le mai. O le upu o le koinonia. Na lo whaonga ina le upu le nao no le tāua le upu le koinonia i. Vaenga o le whenga inga whau. O le la tatou wasia nisi o whataita inga po o whaonga ina na e whabalosi atili eima. Palotu tele ina i tatou to Simon. Meo leu tatou pasi mai ei malo singo tatou. Amen. Na o le ngaluenga e lua, ua mavaele a fio mai o le nganga pa ia ma. Tumi nai le ekalesia, ua tulai pe te luma fai le launga. Uma lo le launga le na, mai lo le talantus pa ia, ua papa tisoina i lato uma o ere salamom fatu tua, tolu wafe tangata whaolaina. Ona whaamatala mai lo leo le, savalinga tangatana. Ua whaolaina i lenga. Ona whaamatala mai lo lea, o le whaawa wina, o le olanga o tangata ia. Ila leanganga, e le whai upe whaasura ma le lua, ma le whaasura ma le fitu. E whaitaula ia, i olo whamatala tus pa ia, ua tū mau i la tō ia, ia o onga le o apostolo ma le mafuta whaatasi, koinonia. Tu mau ya onga apu apostolo falongo ma o ina ma mafuta whaatasi tangata ia. Tolu fitu la reto martalo. Whamaina le whaipo suma le tolu. Ua o fo i le matau tele i loto tangata malama. Na si o mia i lato. Ona wa venga na whaia au apostolo. Mawinga o tangata ia, mawinga o tangata whaolaina o le uruai e kalesia. The miracles and the signs and the wonders performed by the apostles brings awe to the heart and the soul of the people that surround him. But not only the miracles, but the act, by the attitude, by the life of the people that they were saved. Olea, ole mafuta fatasi. Fai we fa sumal fa, o fatasia, mafuta fatasi fo ilato. Wa tō tele a la tō mea. Ua whi whaasoa i a la tō mea. I le auso. Tō samo la tō mana onga. Ua le ai se tangata e mativa. Because of the koinonia. Ua la tō loto ngā te stas. Ma te tālong. Ma fia i le atua ma le loto le lei. Ua la tō vivei i le atua. Mafuta whaatasi. Seisi whao punga lo tala noa i le mafutanga i le nganga pa ia o le atua. Le mafutanga na langona i tangata uma le tāua o tangata uma. Na mawhai aina tanga o atu leisi tangata langatanga abaku leisi mea e kari ele mana onga o leisi tangata. Na whaasoa le lako whalawa ma le lako kamu. E o wale teimi whamaitala tuspa tusunga alwenga. Na whaatau wai mea tō tino i sangata. Ai au mai. Matufa, ma whaasoa. I le aus. Koinonia. O le kalesia i kolonito o le kalesia. Whaatu ia mari. Whai vai ai. Wharenga ina i leanga sala. Filosofia. Ma leo langa whakoro nito e whapeo na o ina i utoto o leo langa whakoro nito, leo langa whaasala mausau. De ei ni tua oi. E amatana le tusio koro nito ile, tala noa ato Paulo. Le tala noa ile amatanga o le whaasala mausau lea. Ai amata ile whamanatu atu e Paulo ia koro nito, lo lato wala wina. O le ale wala wina, whamai Paulo, koro nito. Na wala wina au tau ia paia.
Corinthians, you were called to be holy. Secondly, lona lua, na vala wina o to e mafuta fatasi ya Yesu Kristo. You were called into a fellowship with the Son. Fa per Corinthians mo muam ta mo fa peiva. Fa maoni le tua o le o vala wina o to ina o to mafuta fatasi mo nalo. O Yesu Kristo lo tatori. God is faithful, by whom you were called into fellowship of his Son, Jesus Christ. Amen. Now, o le whawhita auli o leo langa whakoronita. Ma le whewaiwai ai, e whasanga pe lava iei le au loto o le au pai. Lui tau, whasanga pe iei, whewaiwai ai inga. O le whamanatu, iai tātou, o le lotu, o le mafutanga, o le tala le lei, o le mafutanga e mafuta fatasi tangata. E le ai se whewaiwai ai, o le whesili e whai e Paulo i tusa Koronito i e kalesia. Koronito, wau tau whewaiwai ai, e whewaiwai ai e Keriso. Is Christ divided? And the answer is no. Koinonia. Fai u leo tu se lua Paulo ia Korinito e fai u papea. Ia ia te auto uma lava lelo fatu no le lio Yesu Keriso ma lelo fatu no le tua. Ato ma le mafuta fata simba le nga ma io le tua. Paul concludes his letter, second letter to Timothy by saying, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Le lo fatu no le tua e whaau ai na galua ina, nga. Mai au tau iai ma tau sisi ai na mafutanga o le anganga paia. Ia ia au ai nei whewaiwai ai. Le lotu, le mafutanga. Wa foi mai Paulo mpana pai le uai malanga, wha missionare mua. Toi foi mai Antioka. Ono atu leo istangata, Iutea. Whalongo ele tala, o na langa ia i lea, o la tu manatu. Ma fai mai wa o Paulo se o tala lei ese. Na i u maile mata upulu na i le kalesia. I toi ina mana urua ia o apostolo. Ma tala no aile mata upule. Na fai mai leo le kalatia e lua fai upeiva. Na lato i loa foi le lo fatu noa o fo ina mai acha. Na lato fita ngofile ile 5 tau matau o le mafutanga. 5 tau matau o le mafutanga. Ya te ma u mpana pai mai akopo ma kefa po yo ba Peteru. To ma Yohane. O e na tau pou tu wina. Ina ia ma o inu ese. A o ila to yo ye o peru to beina. 5 tau matau o le koinonia. 5 tau matau o le fellowship. O le mafutanga. Mai le fe ese a le wo mai wei loa le ai o le tala le leila mai tasi le talaina e le tau perito meina i tangata nu ese peri come pe ai kai ia ese tau lainga a le tala le leila mai tasi lela o le mafutanga o le 5 tau matau o le koinonia le mafutanga o le tala le lei fa le au fainga ruenga fa tangata o tatou. Ese le whaonga ino tangata. Ese e anga iei tangata. A le wheau lavo le tala le rei ei. A le tau a le mene mo moni mai. The hand of koinonia. The fellowship. Tato uma o tangata. O le atua. Praise the Lord. Foi mai le moli maua le apostolo Ioane. Se o matou fia fai loa tu ate au tau le upu moni. Na matou wa ai ai. Na tango iai o matou 5. Na matou militino fatasi. Ma matou wola fatasi. Le upu na le matou te fia fai loa tu ate tau. Ina ia, falongo. Ina ia o tau mafuta fatasi mai matou. O le mafuta fatasi foi o le mafutanga ma le tama. Ma le alo o Yesu Keriso. So that you have koinonia, fellowship. With the Father and the Son. Hallelujah. Ma futa fata sil tama molelo. Leo, tato foi mole a Filipe. Foi mai Paulo, Filipe. Fa fitai ile tua.
Oli lo loto te talo ma. Tau au tau. Wai. Langa ole au Filipi. Ele nga se au loku ko au loku. Ele na ni tai lo lotu kai or ko loku. Ele na ti akono le tau ti akono or ko loku. Ele na ni talavou lo lotu matata talavou o tau lotu. Ole au paia malama o tau mafuta fatasi. Le talalele it's a koinonia. Your local church is a koinonia in the gospel. Le mafutanga mafana fanda. Ole moli mawala ubaenga yano mai fai. Longo yeko inga me umunga. O nei mea uma o matou ai manuia o matou lotu. Foto a matou ole i se mea pe pese uma tamaiti ma si o latou lima i leli. Whapea matou i loat matou tapua i le tua o le tala lea le fo mai o. Pre. Au matou mai ma matou whalongo le pe pese a tangata. Ma le tatalo o tangata. Whai longa leo le leadership o le kouloko. Ai longa leo le kainga. Look. It's a fellowship. Koinonia. E ngalo lue whapaanga tangata ile ai sese fia la i lunga longa ulu na oia. Praise the Lord. Ia whailo tua oi i ia le tua i ngalo wenga whapaanga. E no fo alai te mi wa tele involved tele o le sa tu ia mama le au kalabo. Savior. Pafitai mo le o nanga mo le server ko fa ngau mo fai. Beautiful. Nei se menga se. Ia mena impresai. Ia le li pafikai. Wa uma server ka ko maku pasi mali polo la so le si vai ngai. Server. Wa uma langa ko o mai ka ko maku o server e ko sa fa kasi ai la mo le fai ya ko ai fai mai. E koe sau wakasi al mai fai aku le e alu fai le langa wai makua. Ai le lei kalavou a fai aku ale o le ai e fai. Amis mo po mo Yesu. Ai. Tole mafuta fatasi. Alu e fapaanga. Le ngata lau tatu ngalu e fapaanga tatu ngalu e fapaanga ma le vaenga no mai. It's partnership for a common cause. E iei le mafuanga, tātou la, le ngā, mo kako wakia e wha mafukanga, ole au nanga e whaia le kangaka e umi le lima, ma le au nanga e whaia le kangaka e umi feo lolo, ma le au nanga e whaia le kangaka e pō le lima, but it's partnership. Wakasi. O le kuka mai mafukanga muki, o le kuka mai mafukanga ngiu, o le kuka mai mafukanga pau, o le kuka mai mafukanga sila, o le kuka mai mafukanga koinga lai, Australia, seki, o le maia, praise the Lord. Falongo lika ko fali. O le whaupunga le nei ai. Ma futa fatasi I la le tala le nei. I lai Filipi. O lo whawhetei e paulo le kalesia. O na o le tūlanga o le ma futa fatasi e whauau le tala le nei. The preposition in the gospel is a motion preposition here. It talks about something that is continuing. Le lava maltala Paulo Filipi. Whawhekai. O lo outou ma futa whauau, mga lua ina whauau. Le whiau o le tala lei. I le atua. Whawhekai tatou whale. Praise the Lord.
Whawhikai kako whale. Awa kilo mwhai kanga e popol kanga kai ukawa mai whai malo whawhikai. Ulai male malosi. Penga. Praise the Lord. Ia wo nofo la I ma va yatu mo va ai atu le ol tatou whale. I le tatou whale inga fo ilale nga whai e kere yari mai ia. Ea, e manga ia. E manga ia lo waku komo e whenesi. Aia, e manga ia. Abisi popo mo Yesu. Ngā luenga whai whakas. Ia whakau, hei fo I lengi kuka o kere ai mua I lamor kako whai. Ho whai aku I rea ngofo. Sorry. Whaale ko ngunga I ol mako ai. Whakau, ai e isku ka leang fo ai ngi e mam au kere. Ai se kuka whapenga ke whaia mai I kai. It's good. Ia. Nautula I ol kalalea Paulo. Whai mai Paulo. Na outou ma futa fatasi tale lei mai la mai le unua yaso e o mai le so. The scope, the sphere of fellowshipping together, partnership together in the gospel. Paul says, you showed that in the beginning. You did that in the first day up to now. Now, whanau mai. Ngā luenga sulma leonga lo kalangoa I whakuunga loku Filipi. Watul malanga longa lua Paulo missionary ai loa I wharinga wa whala au maile kamai kiki sakila. Paulo, sau ngei sakila ke wsoso ngi mai ai mako. Kalkalo mai lo rima pia whai kei lor story a leo ki whaupua ku whapea. Kalkalo mai. Ia lao ke whai aku ai puau lalo makasa lo inga eri whai kaua makasa ia eri kusi leanga whai aku ai. El watu le tala ai Paulo le falinga mai Makedonia wa ku mai ka le Makedonia fai mai Paulo sawi Makedonia te soso ni mai ate mato na watu lo leo Paulo wa ku Makedonia wa ku lo ka Filipi o stasio ai Makedonia o le territorio Roma ma ku le Paulo Filipi ele ai se lo ku Filipi ele ai foi se su na ko tangata Iuteia ai tangata Iuteia e masangi ngo ngo fuanga ngai kakalo ai mai lo tala tuis pa ia ona ole ia sona alulo ia Paulo I le au tia le felato fontal ala ia fa finge mai sama kau e ngo ia litia ole pupula o makapupula mai le io o ia lo fai kau kuis pa ia le me Olai el fine fai pisi nisi o li tia I le fono te talo lea. A elea se fa fine Filipi o le fine Tuatira. Le fa fine le na fa longo ai le tala ia Yesu ke riso na fola ina e po. Fa mau lalo le loto. Fa ola ina lo fa fine le na. Na fa ola ina o li tia fai mai lo li tia. Paulo, ma le toa malanga. Olo o fale, tau te o mai, tau te no nofo ai lo fale, ma fai lau tau ngā luenga tala. Fai mai Paulo, o lau whawhitai ma lau oli lea tua o no lau tau ma futa whatasi Filipi, from day one ina wa matare kālesia, mai le, ngā luenga whapaanga li tia, ngā kakala longa fale. Ma ke ulonga moenga. Ma fai me ai mau ke ai. O mai le teimi nei o leo o fare pui Filipi, ale e sau ale mea. Leo foi o te talia lau tau soani ma lau tau tua mai a e pafaroti. Le lau o sau from day one to this day. You are still partnership with me in the gospel. Mai le asole na tatou. Praise the Lord. E leo se teimi leo fatoa tatou tali malo ai. Na tatou tali malo mai lava le hamatanga le ai fai ale tali malo. Na e tautua mai lava le hamatanga le ai fai ale tautua. Sei vanga na oe ngai ke halua oe nga oe ai ke fie kau.
e ke loku le asisi o lau a sua sa ngā ruenga ki whai o lau whai au Livigisitone Toelupe. Day one. Ka ko fo lau mai la vanga le wo ai ka ko ka puai fa le mafukanga. Sale. La mai algo le so. Le la mai fai lava. Le va la vai fai lava. O le fa manatu na fai atu le tatou fale ai le teimi o le tatou mafutanga le moto ndei. Fa wa o le no fai mai lava le amatanga o le tatou fa o le no le a. Ile fatalia se tupe le lotu fai ese me pe fo ese tupe la utanga fai ai. Toe. Pawalo le fai au mai la mala matanga o fa le se te unga tupe fai. I had no account from the beginning. No saving account. Why? Because all the money that comes goes. If I yele mina. Wala tato fale. Wala le fa wa ole. Mai le naso e o mai le so. Popo mo le tua. Praise the Lord, praise the Lord. Fa'au ma fa malosi ole. Ole mafutanga le tala le fa'au ma ato. Hallelujah. Nei au nei nofo. Au nei ngase. Fa'au pea. Mai la vela sona ana nafi nei fa'au o pea aisea. Le anga ole mafutanga ole tala le lei. Ole mafutanga ole 𝚟𝚑𝚡, ole mafutanga ole 𝚟𝚑. It's a fellowship in the gospel that will continue, holds together. Ieleli malo multatu ngā ruenga whapaanga mana 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘. Malo ko inga malo ki a kongo malo o malava ka ko uma. Mai se popo mo mamma lau kalvou. Thank you. Praise the Lord. Fa. Ole mafutanga le 𝚟𝚑𝚡, ole mafutanga nga lue ina ele tua ma fa ato ina ele tua. The fellowship of the gospel is a fellowship that was initiated, started by God, and He will complete it. Fai upo ano, wa o mautino le nei lava mea o le na amataina le ngaluenga le lei tonu ia tau tau e fa atoto ina lava ia e o atu lava i le aso i Yesu Keriso. Filipi. O lau tau ngaluenga whapaanga le 𝚟𝚑𝚡 o le ngaluenga le lei. So good work. God began that good work in you. Hallelujah. O ia fo ina toi wha atoto ina. Mafutanga le 𝚟𝚑𝚡. Bele se mafutanga na amata stato malosi. O le atua na amata. Ngaluenga le lei uma na tavatau te whaia mwha tupu mai tango whai. O le atua na wha tupua. O le atua na amataina. O le atua na wha o soalo loto. O le atua fo ina watua ia te oele o ni e whai ai. Le lewa matala tuspa i o le mafutanga le o le 𝚟𝚑𝚡. Wha ato o toa ina e le atua. I le aso o le li. Le atua e amata. Mga lue ina pea. Lue ina pea. Ina pea. Ina pea. Hallelujah. Fala ina. Lima. Dela fa solo ke ngoba. O le mafutanga o le 𝚟𝚑𝚡. E fa pele ina I loto o le mafutanga. We cherish the fellowship in our hearts. Fai upo e fitu mo le fai upo e valu, fai male tala Paulo wa au teu au tau Filipi lo loto. Wa te tau anau manatu whapei a teu tuma ua wa te wina au tau ilo loto ina wa tatou a waifa tasi mau I le lofa tu noa.
Hallelujah. I love you. Tatou whale. E malosi o leo waku ka ko whale. I see the fear le o tolo whaku o kou. Teu o tolo roto. Mafutanga. Tatou whale. Praise the Lord. Say mo ingi mayofo. Mo ini mayofo. Say si irungolo lima pe a fa pele ina lauloto. Si ro lima pe a fa pele lauloto. To praise the Lord. To la lolo ao. Say it. So my heart, my fellowship. O ma loto o tolu whanau. Ma loto dato mafutanga. Ileli. Tau te whapere ina tangata o lea tua o lo tato ngā lulu e whatasi. Whenua inga manofo malona whare tua ya Marie. We just love this people. Wow. Whapere ina o tato lo te vai mani whanau o lea tua. Paulo le whare pui. Let me bring that into the kalonganga. O lai whare pui Paulo. Ai fa mai polo ke leo i fare pui a o tinga a ma fatia a o loto o to Filipi wa teu o to loto ai se mai polo langa no tato nga luenga fapa anga o le lofa tu no because we work in partnership of grace ilea fa mai polo e lei fa vai lo to nanga ina wo fare pui na tatu ngā lulue whatasi ngā luenga le lo whatu noi mawhatianga na o mai. Ai lei whawai vai elau tō ngalue. Lo tū atu e whamau nia le tala le lei, ma la unga tu tala lei, e ui ai no tanga. Tau te lei whatawhai. Tau te lei alo ai. Praise the Lord. Tele psuia ingo tatou whale. Tele mana onga. E nei whatawhai al tatou whata. E lei whameo i ases. Tai mo tatou whale lea, teimi mo lea teimi. I lei langona se leo. O se tes. Ai he. I le li. Au waifa tasi. Lofa le lofa tuonoa. Whaftai lea tuai ta ngata o le li. Whaftai. Tai ngā uso e soso ni mai. Wa toi langa ia le tatu ngā luenga ma le South Seas Ministry ma kako soka inga. Ngā iai la ma kanga inga moksia. Leu toi langa ia le li. They work with us. Ola to loto. O le tala le no whaia le pō lea e winga i le tatu ngā luenga ma le mafuanga i la inga ka o mama o le kalunga ten ma alua ia. Anga o whalongo kai o kalinga o whaia le tala no fuanga i whai mailan tala. These are the kind of people that I want to work with. People that don't care less about title. But all they care is the gospel, the love. People ele mana tuna tuifo ya te ia po le alanga me maua. Au la tu loto le tala lelei, ya manuia seis tangata ya te tato. Look at le mauia oka. Ma tau ia na ia ina ua saura ko inga, oi wharenga ko inga soli. Ua sau sanga livi, ua lewa ka whea sanga livi malanga kanga mea i lunga o mai. Aina ua umau na ta oto e tatu fo mai o vai atu aka pe ua pupula mai maka o ka se mangu i o loka loka. O ka loka whawhetai le tuai fo mai na o mai. Ua pupula mai maka o sangi livi wala. Wala ngonga kala, ua lewa ngai leo koe la ngonga kala. Oka. Ua pupula mai maka o sangi livi wala. Wala ngonga kala, ua lewa ngai leo koe la ngonga kala. 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 Ua lewa ngai leo koe
A whawhewhea na le teu i o tātou loto le nei mea o le whapaanga i le tala le lei a Yesu. We value the people of God. Kako maka ye makako ai ese o ia ko inga loko. But ese o ia ko inga o nganga le ai ma se mafau fau o se kau fape ai amea. No mai la official for the mai e pie. Sia ki kako mele fai. O au mo yango wika. O fe ako o ye. Na matou mai e siaki me e fai e tau me po up to stand e le me te tauna e ele i uma markala o waku mara ofisiri. Which one of you is a doctor? O ai o ko fo mai. Milo e fa pe. Ere ese ale fainga o le mea le Samoa ua le anga le loko. E fa fenga sau le pui mawane e si aki mea la e fa i le stand up for. E fa fenga sau le ole nurse la e si aki mea la e fa i le fo mai wa umanga okay e fo mai seki mea uma green light, let's do it. Ai ese me fai mole te mai loto pe i wale anga. We appreciate people. We appreciate people. Love it. Tato fale mo ia lau kala. We have you in our hearts. Taimo o nanga fai, taimo meu fai. Tatou valeuina, tatou loto tangata o le tua e le manatu i kaule i vi inga mo a le manatu i au ngā i so soani mo tangata o le atua. Praise the Lord. Au waifa tasi le lofa tu no. Whainga tā. Do it. So genuine loko kangaka. Ai. Tu yo tatou loto tatou wainga. Tatou fale. Teu yo tatou loto lo wainga. Ka maiki tatou loto tatou ngalu lue umai. Whaile loko. O tau uma mātua ia value uma o tau ia teu o tau loto au talavou o le loto. Whangau uma le loko. Praise the Lord. Sa whalkalango fo inga, fo ilele o pepelo, mai ko fo inga, stop it. Tātou la, vai kako whali. Se o le mele mo le loko vali. Stop it. Mole loko vale se fai liska nga se ku uira nga me o le loko vale nga me ele sa vango le loko vale ile mafuta fatas ila le tala le lei. We value everyone. Tau ya tatou tangata uma. Taila mako ko mai au faigal wenga le sa fair ka ko falo fa mangu yanga laila ka ya solia fa ka ya la ko uma lama yai ala woli ia nga mai ram ka ngai o la fai uma e o mai solia te wa ngau le au fai ko fa e wa ngau le au fai ko ia ko vai sisi au ko suya ko ye. Praise the Lord. Lewa na talom tu ile tuol tatu whanua o. Le au le no mai. Nga sawa mo le fine tusi. Tusi yaka. Architect. Kei me Yesu. Appreciate these people.
Loko, okay, we'll help you lata. Na tu sia mai le ata o le fale. Mako vai fangua ye mako kuskusanga kal designing o le me. Ma ye o kongu ngo fa yaku ye ke ma fa pe mai le mele fa pe mai le mele mal tala fine. Pastor, no. Ele ma ngai le be ngai ke fa mai ai. Ia no fa tole okay, since wa o mai a o ele tu fa manga okay al pau. La fai mea umai la recommendation male bele ye na famatala le mam le memga o ye o mako o loko e mamao mai sa makau tele tanga te fai ngalu fale le fai ko fo umai male o fai ngalu nga ye kau sefe in kupe o kau kapeng singi o ka vale lo inga fu ole lima poko mo ele mga fai ye off ye inga ka o lima peko ongo le poko e kasi koso fa luma koso makua ai le se kupe fai ai o kongu makala ia fai pe o le ka ki le fa kupe fo le milion mai fai ele ai le se kupe but God leads. When God gives the green light, He provides. Ele se fale mo I ala utal. Ke mga o yawa ai mai whakangara pia. O le moko ka ngakalaeng, o moe ia pia. So swangi a kako. E re moe is ka ngaka ka whao vale o ngā rifo le moe le ka whao vale ke koe saua I ngai sa makau ke moe. That's why mo mieluka appreciate tangata o le atua. Teu yo tatou loto tangata e ma futa fatasi whapaanga I le talalelei pe mai Samoa nei, pe mai Amerika, pe mai Hawaii. Cherish those people in our heart. Praise the Lord. Ono. O le mafutanga I ono mana onga. Ya la va oma. Maltala polo fai upo iwa o lau tatalo foi le nei e fa tupu teleina lo o tou walofa. Mana onga mua le mafutanga lea o le mana onga ia tupu le lofa I le atua, le lofa I tangata, le lofa I lo tatou society, lo tatou wa lofa I tangata I fafuato le tatou society. Fa fetai le fati donga le fa ele nga o kako o loko mangui ai ele nga o kako ngu mangui ai mangui ai magisi ngu kwa oi mangui ai makaka o mai mama isi piko ye tupu lo tato lofa ina ya lofa ile tua mo tato tua oi ma isi tangata fa olaina pele fa olaina. That's the love of God. Ambene Hallelujah. Lo tatou alofa ia tupu I le iloa lelei. Anga ele tau waso le alofa. E tau te whaia na galue mai o le anga pa I o le atua ina o bea o malawa te whai o le mafuanga le whaiai. E whaia malo tatou I loa le lei o le fionga le atua ma le upo le atua lo whai mai ai tatou ma le tino ma le me whai le taimi ma le me whai ai ma I lato uma o e whai ai ma le senga o me whai ai ma le whata tau ma le winga ngala ia tupu lo tatou o lo whai le atua I le I loa le lei ma le wha autauta. That's our need. O le mana onga le o le mafutanga le tala lelei. O mawai tatou mea tatou talo ia tupu aisea langa e mawai atu tangata e fou mea tutupu mai e fou lui tau e angai mai wa uma no toi whai tala I leisi misionga e whai tau san fou. E le io o malanga e le fio soi lugo le valele o uma ka kikia fuafuanga mo le isi medical mission
Toi ngai mai. Ele ai fo mai kipi le isi me la fa ngai pia. Ele ai fo mai penga. Wa yo lo fa piko a Yesu ya kako. But the quality o me o mai. Ia Yesu. A vai que le manguia le melia. Si ui koi ai fa fasa ke. Na fai atu le leile tala asonga fua ia o mai mame mai ka ko ia o ma ka ko le songa fua sole ai fale ia ngo fele ei o iso ka ko le ngo ko o leila u mela le alanga ga ile mbe ko ia loi oi ka o foka ika oi ngi ka o mai mamao fia pe pa se o mai ai o mai foi la lofa sau pe o se si fieri ke sau foi mai so o ko foi la o mele ala lu ko sau ngi o le se avangoa maku lava ka ko ile aso muli mali keimi muli o mai foi la io e lua meu ia foi o le o mai le vivi pese ka ka ile ku e ko mumu ya ko mumu e ke e lo vai fa fasa Amis po mo Yesu. Nanga tupu lo tatu walo fai le lo le ma le fa uta. Ina ia tamba sino ia tatu. Ia kako malama kako ilo fa sino le mbea ma le fa penga fai mai. Ina ia fai tatu. Matangata fa maoni le wingo le tala we become honest people in the fellowship of the gospel. Ye tato fai tato mo tata fa maoni, we are honest. Fai uma mea ele fai ma sesi ma fuanga, po sesi ma manatu alolua, but we do it honestly. Ele taulenga ina tato ilo tato wola ina ole mafutanga. Ole talalele. Praise the Lord. Lastly, oi o leisi mana onga ia fatubuina i tatou i fua ole amiotonu ia Yesu Keriso. O a fua ole amiotonu. O fatinonga ole alofa. Me taun tatou fai. What we must do. Right? Oleli. Praise the Lord. Na mai la tatou tupe mai le au malang. Yo le tu sei, fai le fono to ina pola me fai. Ma bo mua ma ku pe la uri la ngo mai fai le au. Ya le na ma ngai fu fuanga ba ku uma. Ya ngo mai ang ko inga fu mai la me fa ku fa. Ku fa ku pola ba yo. Ko fu ko inga mo lang si Spain. Be honest. We become honest people. Metal to fear. You pe na. You fool mai. Ngo le amio tonu. Last one. Ole mafutanga ole talalele e ngā lulue whapa anga mole vi inga ole atua. Whai upa sumatasi ina ia vi ia ma wha ne ina ai le atua I mea uma. Tatou ngā luenga atoa whapaanga ma le South Seas Ministry ngā whaingei. Le ai a sesin ta whaalongo atu o fia whaise tala I ane ia malonga ma tautia. Whai uma mea mole vi inga o le atua. E le mo tātou. E le mo si fia vi ia o se tasi. But all for the glory of the Lord. That's the fellowship of the gospel. So tātou whale, lalau mea na whai. O le vi inga o le atua na whai ai. Hallelujah. O le alau ngasi senga ngā whai. O le vi inga o le atua. Praise the Lord. Tātou. Le la le mafutanga I la le tala le lei.
O le mafutanga o le au lotu o le au paia o kako uma. Whataua I tatou uma. Ma ye makua se ia o tatou whanau o e uma ua whaola hina le nganga o le whamalo singa o tatou awane iei sesi e alu to tasi awane iei sesi e fia tu ese o le mafutanga o le tala le lei o lo na wala au o tatou o tatou lotu o le tatou whale lotu lea. Let's all come together and do things together. Hallelujah. O le mafutanga o le au lotu na te whatupua le nganga whawhetai ma le oli o istangata I le atua. Ia vivia e itangata ma whawhetai a mana tunatu mai ta te oe ma runga luenga o lana pese whawhetai I le atua. E o laia tātou whanau o lana pese whawhetai lea pe a mana tua o e ta mama tina ma ai mai le mea le tau te whaia. Ia o laia tangata ma whawhetai a le atua ona o le mea ua tātou whai. E o laia tangata ma whawhetai mai le tātou o nanga ma kako launga le luaku ma whamalosia ai I lātou. Wa tātou whatupua le nganga o le whawhetai. Ma le oli o tangata. Ma le fia o tangata. Ke kakalo mo oe. Praise the Lord. O le mawhutanga o le aulotu e mafuta whatas. Ngā lulue whapaanga e leo sesi mafuanga. Aro ngā lulue whapaanga e atia e le tala leia le atua. Tofu le tangata malana me whai. Le aulotu e ngalue ina e le atua. Ma wha ato ina I le li. O le mafutanga e pele I tangata o le mafutanga. Fia o kako mafutanga. O tau e mafuta I mafutanga. O lalo loto I lau mafutanga. Lalo loko I ko inga marka ka inga o ko mafutanga. O pele I ate o e lau mafutanga. Aleluia. O pele I ate o e mafutanga wha. Whatala le lei ko kongo lo ainga. Ale pele ia te oe le mafutanga I lo ainga ma lau whanau. E le aia se se pele ia te oe whafotu. Hallelujah. O le mafutanga I ei o na mana onga. We need to grow in our love. Mia tatou I lo le lei. Tatou lo whamaseno me uma. O le mafutanga I ngā lue whapaanga. Mo le vi inga o le atua. Praise the Lord. Whata tai mai e sōle mele e tātou. So le winga le whale o le atua tātou mafutanga. Awa ese ia tātou le mele o le whai o se mea ai ke mawhau po le alau mea whasiri e maua mai ei. No. E ke whai mea ke wawa ai po le alau mea maua ai. No. No. O le mafutanga o le tala le lei o le mea te whaia. Manu ia I le stangata. E ke le koe mga ku whaapiko e ke oe ka maa e ke mawhau mua o ka miki ia kai au. Te re mawhau whaapito I ole ki ngā I o ofu mo e. You live your life. Iei. E mawhau ofu le lei ka miki. It's not about me. It's about the Lord. Praise the Lord. So, tātou whale malo upwhaeu sa upwhai atu le launga lea embrace yourself with this word. O le whamanuia, o le whamalosi, o le whawhitai a te oe o tātou ngaluenga whapaanga ma le South Seas Ministry o mawai atu nei. Whawhitai le whatupu whawhitai. Whawhitai le whatupu ori ori. Ma le whatupu fia I le atua. Tātou me whai o maila whai pesi. Thank you. Whawhitai atu mama le autalawou. Whawhitai atu mo le unanga na whai. Whawhitai mo le saunia o mea ai le tae ao, breakfast and lunch. Tātou mafutanga I tau sabinga, le pō. Le autalawou le I momboe, kau le momboe mai lava le masina ato I uni le tapenanga o ia mea. Pi ia le atua. Pi ia le lii mo mea uma. O le tātou lotu e le nao se au lotu. O le mafutanga o le tala le lei.
Our local church is not just a local church. It's a fellowship in the gospel. It's a fellowship of partnership. We work together, live together, we cry together. Kako momole fakasi, kako pepese fatasi, kako hallelujah fatasi. Praise the Lord. Ya tulai bai ba se pati mole tua. Praise the Lord. Na mo ini mai o tau whanga. O te manau ia te oe te whawhitai I le tua once again. Whawhitai mo le ngā luenga whapaanga ma le South Seas na mawai today. I want you to thank God for the partnership that we have with the South Seas Ministry in the last week. Tatalo. Taile tua mo le ngalu whapaanga le tino keriso. O e o tātou ngā lulu e whapaanga mo le tala le lei whaftaile tua. Praise the Lord, praise the Lord. Listen. For
ai lo matua mo lo fionga. Tai mo maftanga Paulo mo le kalesia e Filipi. Mo le tala ina o lo loto la na fafitai lo na oli. Lo na nganga mafana fana i le kalesia. O matou va ia tuai ni le sona o ngā mo lo e kalesia. Mo le maftanga o le tala le lei. O malosi mawhawhitai ai matou. So whawhitai le tua mo le tino keriso. Tai mo le galuenga whapaanga le tino keriso le talo le lei. Mo sio matou pito whawhitai mo le au uso. Wa e topule matou te ngā lulue whapaanga mo lo whina ngalo mo lau talo le lei. Au wala es. Manui o matou loto i ngā luenga whapaanga wo whaia. Talo lo matou watua e whamalo si ai lo whale. Whawhitai mole au unanga sa whaia o tangata. Tai mole o singa taulanga. Tangata malana mea sa whai. Lea tua manuia loto o tangata. Ia manuia loto i le wheau e leo i mātou nao se au lotu taito tasi tangata e pule ia malana me whai. O le lotu le au pa ia o le mafutanga. So whatasi, loto whatasi, ngā lulue whatasi. Mo le whaalu o lunga o lau tala le lei. Se o whawhitai mo le uso, whawhitai mo whale i ona i tu tino uma. Whawhitai o ele atua. Langa ia i mātou le tā uolo mātou wha pele ina o tangata le atua i le mafutanga lau tala le lei. Le sao tā uona ia mātou whanau mō lau whiau. Lo lato malosi le tomai o e sa foa i tupe le atua whawhitai. Le ai a seisi e loto e whapaanga i sona malos o oe na mafuai. Oe na e whaoso. Oe na e ringalue ina. O le whamanatu le atua e. Vi ia oe me uma mātou te whai. So te talo le atua ia vea le nei whiau e whai mawhamanuianga i loto o lo ainga loto. Whapupula atili ei mawhau. Whatupu la ia ilo mātou alofa e. Au wala ese lo na whatinonga. Tosa ma le whasinonga lau upu. Lau upu moni o mātou wala. Talo ina ia e whamanuia loto le uso o mātou ngā lue whapaanga. Whamanuia nofo inga ma. Marie. Mo le ministry of the South Seas. O i lato fo i o no nofo i Samoa o lo a waifa tasi i le nei ngā luenga. Ia lui mo le tolua. Ia Teresa. Just thank you for these people, Lord. And we pray for your blessing upon their lives and the joy. Le atua. Tasi le whawhitinga i o mātou loto ina ia le fiti as tangata. A ia vi ia oe lo macho wa tuai me wa you alone be glorified, O Lord God. So whawhitai le atua ia vi ia oe whamanuina lo swafa. Tato a mene whatasi ia wisi pati mo le atua. Tato a lalai lau. No
𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa atu le fiafi ngo su ala ulu. Le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua i 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu no pa ia po no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea. Lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe moe. Le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga. Ia e se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ino te ngata ino tu mo va ai le mongo olive. Ia lo ia il perfetanga le atua le malili le fio fa lua mai o Yesu Keriso. Ile lalolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai ona au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le atua na tutupu mai o le atutupu fo ia loa no le leile tatou te malanga atu ai ia 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 awane ingalo ia te oe fa mlianga le atua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la valo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tātou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se saito lo whapena o na tala no matuspa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai ele au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia fungia le tua fa ma ia fuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, Pulevinaka, and Shalom. My name is Deborah Toelupe, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅 wa paanga to Global TV so se tolera lang ia ole o sia Paulo Pautoa futi pali ile ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 ia e sel tau so o le atua ia o se mesa famani na ia ole
le te la mea le lei uma ai o se o le unga le mango furua inga le na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ia le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai le tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o lo so te o le tua fa o lo totalo le tua ai mana ia fo o te soli fo i au le tua sa fe malanga lu ia te tekto ne mo finish fa mo yang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Talofa Lava and Shalom. My name is 𝗗𝗚𝚙𝚢𝚛 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia Lemalu Samoa ia o lo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le liisa vanoa o te malanga atua i Israelu ia o se fatu puina lava le fia ma le ori ona 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 ese fole faitau le fio ngale atua ia ese fole vainga ina walu ma vai matu lau ele ia tele lava ni luitau na o mai ia ai pe lava ole na o vai ai le vai tafe o Yoltana ia ole vai le sa baptiso ina ai Yesu ia ole sa faatino ai la matou baptisonga to tele matou limas fulu fa i matou sa fai en matou baptisonga i sunga foi fa whengainga pe ona matou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga, ma fai pesenga, ma fai le tautalonga. Ia ona o le anganga fa aftai i le atua, le ia vanoa tatala mai e le atua, ia a fai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawanoa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wawanoa, ia e fai malanga atuai, o no le suafo Yesu. Amen. Talofa lava,
o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafio te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu iai o le a e iloa ai pei ona o wo iai. E te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na ofa apea i foai lo uloto, le itioa a moli mau le afionga pa ia le atua, na osi fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A faila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a fai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.